Lima kerana itu mintu keluarga saya tomatongku. Di sampai di kota itu tiap ke kita wa totong koma ke ada bulu biji. Ya, oh, yang mau palang di kita, angkai dia bisa. Tawa totong kona majelis gereja jemaat sadat. Tawa totong kona tomatun kijong may to rada, yung may rada pelintangan yo. Tiro itu oi tidak ya, makop cuma ya, makop dibasi ya. Tawa totong kona tomatun kijong may to barana. Tawa totong kona tomatun kisah malimay sirri. Bisa. Kita jualan itu. Yo, Delta, tawa totong kona tomatun kisah malimay buntu. Buntu. Ya torke, bebas. Tawa totong kona tomatun ki Doi tinimbo, para tomatong kinoi tinimbo, para ni manukko. Tawa totongkon na tomatong kino may labanan. Tirawa ang parang toro may labanan ito ako. Oh, mga ko pijoy. Doi labanan. Lambanan. Oi bisa. Tawa totongkon na tomatong kino may sangaropi, kino may mama. Oh ini, ya. Tawa totongkon na tomatong kino may bulan. Yo, tawa totongkon na tomatong kino may pambalan. Bara pambalan. Oh, banyak kok. Tawa totongkon na tomatong ki domi mantu. Oh, baru dapat ini. Rumah. Or di batosak ke di kandian. Tawa totongkon na tomatong ki jo may balu sulit ka saja. Yo. Tawa totongkon na tomatong ki samban may bobatu. Makam di bawah makam itu yang merasa orang bobatu yang mau saya kini sahwi. Tawa totongkon na tomatong ki samban may lada. Tiro bang mina pala makam di modani. Tawa totongkon na tomatong kilo may muntulan na. Buntulan lambar na ni kakek. Oh. Tawa totongkon na tomatong kilo may morante. Masih may mati te. Morante na buntulan na. Bisa baca kanto. Yo. Tawa totongkon na tomatong kilo may tangke. Ujung to. Tawa totongkon na tomatong kilo may nenesa. Bukaran kamay ke dep kisara. Jadi siapa itu? Bukaran na ketani ko nabuar katala. Tawa totongkon na tomatong kilo may bunga. Bukaran kamay tu keden pinjong tangani.
poyo ni do. Tawa totongkon na tumatun kilometer 3,000 jadi juga total 3,000 kilo. Apa yang mayale? Iya udah pikiran di wende magsurana. Sinde magsurana. Tawa totongkon na tumatun kisah maliligan. Tawa totongkon na tumatun kilometer. Hindi jo, ini tidak ya. Yo, bukan demi. Tawa totongkon na tumatun kilometer kumpul. Nani poyo ni. Poyo ni. Yo tawa tose al bebani mati tu yang anu. Yo, mana kau pergi? Bukan nama. Budak macam mana ada kau ni? Angka bondengan. Tawa totongkon na tumatun kilo may batukianak. Tawa totongkon na tumatun kilo may pemulian. Yaudah, kopi. Iba mila kopi kemudian tuh. Bentuknya anak kasih. Baik sudah ada kan. Tawa totongkon na tumatun ki langan kali. Tawa totongkon na tumatun kilo may rantepo. Rantepo. Tawa totongkon na keluar ke Jami Makassar. Anak kumpul ke Makassar. Yo beti itu tawa totongkon na tumatun ki Delino. Mangkah. Yo tawa totongkon na keluarga tu batu tumatun ki Jami Palopo. Dia memasukan dia tu dah buat nilangan. Oh tidak ya. Pengen nih. Ini betul. Pakilala kan kami ya. Tawa totongkon na keluar ke Jumi Manado. Hindi pasok ko mo dah. Ya gitu aja betul. Tawa totongkon na keluar ke Jumi Palu. Tawa totongkon na keluar ke Jumi Palangkaraya. Bukan ini. Tawa totongkon na keluar ke Jumi Jakarta. Benar ke Jumi Jakarta. Gue Jakarta mako yung pinala. Buat di Pramono Kondisian. Kengkelai dasar mereka tuh. Dia mau pergi lihat ini ada saya budak. Den. Setan begini. Apa para? Yan to may iba ito yung pasuli. Sige, bisa yung pasuli tama. Kunyang tao kita rin yung yung pasuli tama. Yo tawana Ibu Pendeta. Tawa totongkon na keluar ke Jumi Tarakan. Oh. Benda. Tawa totongkon na keluar ke Samalimi Palato. Palato, oi. Oh, hindi no.
tawa tutupon na anak kata lo may uki toraja kain bakit di gua uwi di presides hindi na yun yo ano di ba saka bisama nito Jakarta man na uwi tawa tutupon na keluar ke may makan paano mo to puro semanga yan di mo rin pa o lori-lori naman ako Uy, Universitas Indemay. Tatawa ng panggawa LC eh. Di Tongkonan Kandian, Ardi Batosakke di Tongkonan Kandian sa dan Malimbong. Bagaimana kabar yang punya Morowali ini? Ada KCT? Bisa kirim-kirim kah? Dan saat ini kita akan memasuki rangkaian kegiatan ibadah untuk pemakaman almarhumah Ibu Tutawati. Hampir po. Sa minasen na. Sebelum to may barlaw, hindi ito lang kilala ka no. Derin. Oke Om. Pada apa? Mantap. Kita akan memasuki rangkaian kegiatan ibadah untuk ibadah pemakaman Ibu Tirtawati Mama kita di Tongkonan Kandian dan Malimbong Toraja Utara. Dan Oke, mantap. oke Om. Jam pira ibadah tuh Om? Sebentar lagi. Oke. Jam sebentar lagi guys. Jam ini. Jam iya. Oh, itu makan belum no? Iya. Majelis Islam. Sudah persiapan ini untuk memasuki rangkaian ibadah dan kita jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi.